Fötér.ro írásából. Az orosz kormányfő helyettes legazemberezte a román hatóságokat. 2017. július 28-a. Románia nem engedélyezte, hogy Dmitri Rogozin orosz miniszterelnök helyettest szállító repülőgép áthaladjon a román légteren. Erősítette meg pénteken a bukaresti külügyminisztérium. A külügy nem kívánta részletezni a döntés hátterét. Dmitri Rogozin orosz miniszterelnök helyettes pénteken Kisinyóba, majd Transnisztriába látogatott volna, de a repülőgép, amivel utazott, az S-7-es orosz légitársaság menetrendszeri járata nem kapott engedélyt a román hatóságoktól a légtérbe való belépésre. A képernyőn látható az útvonal. A gép Ukrajnát elkerülve Fehéroroszországon, Lengyelországon, Szlovákián és Magyarországon keresztül érkezett, és a román légtéren át nyugat felől repült volna Kisinyóba. A gép tett néhány kört Magyarország felett, majd visszarepült és Minszkben szállt le. Dmitri Rogozin azt írta a Twitteren, hogy a román hatóságok veszélybe sodorták egy S-7-es járat utasainak, nők és gyerekek életét. Az orosz politikus szerint a gép üzemanyaga Minszkig volt elegendő, ezért szálltak le ott. Készüljetek a válaszlépésre, gazemberek, írta Rogozin. Dmitri Rogozin az Európai Unió tiltólistáján szerepel, ezért Románia 2014-ben is megtagadta számára a légtérhasználatot. Igor Dodon, a Moldvai Köztársaság oroszbarát elnöke, aki egyébként meghívta Rogozint Kisinyóba, rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, ahol egészen meredek dolgokat is mondott, mint például azt, hogy aki kezdeményezte ezt a jelenetet, vagy sót, annak ki fog folyni a szeme. Íme a sajtótájékoztató. Noi asistăm în ultimele săptămâni, mai ales în ultimele zile, la un show rusofob fără precedent. Un show care este îndreptat împotriva cetățenilor Republicii Moldova, este îndreptat împotriva relațiilor bune cu partenerul nostru strategic, Federația Rusă. Eu vreau să spun că o să le iasă pe ochi la cei care au început acest show. Eu regret foarte mult că guvernarea de la Chișinău, și în special că vorbesc de guvernare, vorbesc de Partidul Democrat, de Guvernul Republicii Moldova, de majoritatea parlamentară, s-au implicat în acest joc murdar, geopolitic, care nu are nimic comun cu interesele Republicii Moldova. De fapt, această majoritate parlamentară este una unionistă, nu statalistă. Este una pro-NATO și au demonstrat lucrul ăsta de mai multe ori prin acțiunile sale. Dar celor din PD și de la guvern, totul e trecător. Totul se schimbă. Absolut tot. Și vine timpul la toți, absolut. Blocarea zborului astăzi spre Chișinău. România a luat decizia, asta e treaba lor internă. Dar voi știți că în avion, eu am vorbit cu domnul Rogozin jumătate de oră în urmă la telefon. În avion erau sute de moldoveni, cu copii mici, veneau acasă. De ce ați făcut acest lucru? Dacă ați vrut și ați avut vreo înțelegere și ceva, trebuie să lăsați avionul să vie la Chișinău. Vă clarificați pe urmă aici, dacă aveți careva obiecții. De ce ați ținut în aer sute de cetățeni ai Republicii Moldova, copii mici, care mai bine de 3 ore jumate, 4, stăteau și plângeau în avion, că nu înțelegeau ce se întâmplă. Cum se explică că la aeroport cetățenii ai altui stat, românii, unioniștii din Republica Moldova, unii combatanți, dar cum se explică că un deputat din Parlamentul României blochează aeroportul în Republica Moldova? Unde s-a mai văzut așa ceva? Imaginați-vă că un deputat rus participa la blocarea aeroportului. Ce aveți să faceți voi? Persoană non grata deodată de asta.